Nkuruki kwinyangika kwa thoko cia mira mwena wa Mbabwandithia bura bwithirite bukirumira antu baigembe ibu batigirite batikomba kuria bisi cia ana bao na gutuma ana bakengatwa cukuru igita kwegita mwena bubone bakuria aciari baba bairitanirie kuria bisi na kinya gwikia ana bao bara bethirite kana bara bathirite secondary na class 8 cukuru cio bundi Vivyo mpa concern ni quality education Igembe North, na kuna several factors, na factors hii they are directly controlled by the leadership of the constituency. Wana responsibility kuhakikisha kwamba ana wetu ibo tethuka rutere rwa education. Kuringana na Victor Alaiboni, urane musiasa aumirite na kuga na kwenda agite kia Igembe North araithiritie ebonene mantu makonene na kithomo na arende goya kuga ati kithomo ti kithomo burabu batirie ni gutigira kithomo igikwithirwo gikiega kithomo nginyogio ikiolere nya quality tibonga kiskuru inde tunya teoka irasi na bioro itwati ginyo diatila tugone irasi wira babo merekiri irasi wira iba kuona quality inje ya kithomo kena bomba kuitethia as mwana ke wata D+ kwinama we can't help ourselves a lot no katutura twengena nango inunu na cia tena machokia ya mbesa cikiriki gutirima nana baba ingi muno erure na araba anite misie nuntu wa the school fees na ndari abamwe barua ni untu wa delay ya bursary to some extent na we generally kwa tugendi bati kwa fonde school fees nuntu wa changamoto sa umaskini na umaskini bunke olela cia wisangiro imantwene ya thoko cia mira kuthuka na kinya kuja kwa rasilimali ng'ombe ciitete ngiri ithanthatu ciatia antu bari nkea na antu bara iba kuthangika na bati kwa support. Nkuruki yogu walira tayari kuonekanite kiri ana baba ruthire kirore KCSE monka amuthiru ana baingi batiaromba atwanya tukwibunga na university na kuga twa monka muntu ethiro ai university ende kinya babu babateri kwithira baicho atwanya kire cukuru cia kiobundi ne kenda baigwatira utia bwao bomba kuthina mbe na gwitethio turoni twina demand nene antu baba ritangwi cia support professions onto iriko onto masonry, electrician, kushuka nywele na rutero. Inde ana ibasiumie bete onto TVET na vocational training kuna demand nene kinya rutero wa Igembe North antu iba woka na kwa tukende kabola simika kurianto ndiye Nairobi kenda baya woka nao na bacho kambiere sabati kwenda iti nao kinya kedetu kuandikwa no rurinya biashara eku biashara kinya kuchuka njwere mutu kuma Igembe North Betan Class Chabare.